Gorongo muge kiuma thuri irio ri kou kongi sawa. Kwa wakati huu mheshimiwa ena ageni maumite constituency ingi guka kwiyonera igoti, kwiyonera Huduma Center, kwiyonera ofisi cia migunda na maundu maria mangi. He madam murata witu mitambo-ini Wanja Nyarari. Wapi makofi ya Wanja Nyarari? Jo hapa. Amesema kwa hakuna vitu kama hizi. Makofi tena. Eno ine di miji. Eno ne miji. Nejoe. Karibu sana. Mwathani agoshwo. Nie ngwaria na ruthiomi ruru rwitu. Nyumete kuria Westlands constituency Kagemi nyujure wa nduka cia Nairobi na ndimwire mwina munyaka muno guku tondu this is the real devolution. Maundu maria mwiragwo ati ni meguka mashinani itimo maya no ndimutare ithe ndimutaraga no anga ndimuteaga. Shosho ajiraga ngaikaraga maguru-ini make niguo akandigira makuruto. Kururia ndamwirire aikarage makuruto-ini ma muthamaki nigetha mwetia kindu mukaheo. No kana karia karemi gaikaraga na kuu ri nikagayagirwo makuruto. Kururia ni mukwenda ikare nja ithe ti aikare ndani kabisa nigetha riria munene wa bururi kugaya akamugayagira ki makuruto niguo ona nie ona manginjita na kou metanaga nie ndingiuma maguru-ini mao nigetha ngagayaga ki njoke kururia ngwirire atumia acio a ndigwa ndaigua ni maratunywo migunda. Nigukurehera a team of 5 good lawyers na matikana murihia moe mateta manyu nitwaria na magistrate o mundu one kihoto ki shosho umite Nyeri na tuire Kagemi ni undu wa guthigithiria ki na ameraga guko ngarutwo niki ndenjwo ki bue koguo na atumia acio mutikanareke migunda yanyu iki atia ithie na mwasukumo muno mugoka ngamutwara kwa CS wa Home nigetha muone kihoto kianyu niguo na kwehari mugigite kigui kiria gitagwo atia German. Wapi duru ya Wanja? Sawa sawa. Ngerekereria nigetha tu welcome muheshimiwa. Ndirenda ku recognize nyumba 10 o haria mari ni mandumire. Thengio muno muheshimiwa Gathoni wa Mucomba, thengio muno muheshimiwa Alice na thengio muno muheshimiwa Kururia. Ni ndereti iyo maratindika andu a nyumba 10 moneke. Andu a nyumba 10 oi nyumba 10 oi abunge acio ni mareka wega. Wacha tumkaribishe mheshimiwa Elijah Njoroge Kururia. Nyakenywa Kemisia Kururia. Gatundu North oye! Kamwangi oye! Kururia Kururia. Salimia mwenzako mwambie karibu sana. Amesalimika? Tengeneza hiyo sauti. Tengeneza sauti kidogo. Alafu niseme karibuni sana kila mtu ambaye ako hapa.
Andũ arĩa othe mokire maigue maiganĩire na maigue me mũciĩ. Ugai ye. Hii ni mkutano ya serikali. Semeni ye. Na kama wewe si wa serikali, na kama wewe ni wa one term, ile gate imefunguliwa. Utheseja. Tui hamwe. O ni musamanio wa thirika. Na kou nikuo gwetagwo. Very good. Haya, tengeneza mikono yako sasa. Karuheni, karuheni, karuheni. Karuheni ka Minister Alice Wahome. Karuheni ka Mama Simba. Karuheni ka PS Korio. Karuheni ka wa Musoba. Karuheni gaku na gakururia na ruhirwa Ngai witũ. Very good. Asante sana. Hapa kunaitwa Gatundu North Constituency na mimi ni mbunge wa 5 wa Gatundu North Constituency. Na niseme asante sana, naitwa Elijah Njoroge. Mimi ndiye peke yake, the only independent MP in Central Kenya. Na the immediate former MCA Roiro Town. Na current MP Gatundu North Constituency. Na former Chief Whip Kiambu County. Na elder wa kanisa ya independent. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Hau nĩ hega. Nĩiga na makenete nĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũkenete. Nĩ mũnyuĩte soda. Nĩ mũrĩte mĩgate. Arĩa moka thaa ici poleni sana, no soda cianyu ciĩho. No nĩ baada ya waziri atũgeithia. Nĩ ũguo. Atumia nĩ mũkire na mwĩnacio. Nĩwe mwene irio Mama Simba akĩrĩ gũkũ. Ndagĩikarĩte haha. Nĩ mũkenaga nĩ Mama Simba gũka gũkũ. Oke kana ndagokage. Sawa kana ndarĩ sawa. Na kũu nĩkuo okay. Lakini wacha niwaulize. Yaani Kiambu no tũtongorio nĩ mũtumia? Kaya atumia mangĩtongoria gũkũ? Wamama oye. Wamama Wamama. Kitu ya tatu, ukiona nikileta land registry na koti na huduma center, Kamwangi market, Gatukuyu market, Kanyoni market, incoming Mangu Technical College, si pesa yangu peke yangu, ni pesa mimi huenda kutafuta kwa William Samoei, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Na nilimwambia tunakuja hapa na akaniambia niwasalimie. Mumesalimika? Na nilimwambia tuko na shida ya barabara ya Thika Magumu na akaniambia atakuja kulaunch kutoka Farigito mpaka Magumu ndio tukue sawa. Atumia ndigwane ndamuona. Wamama oye. Muririkane gwita Mama Simba agoka mucamanio ucio. Hau nĩ hega. Na ndiona mwena indo mũgũtũnengera hau twarikia mucamanio. Hau nĩ hega cia ready. Thank you muno wachungaji wetu, karibuni sana. Asante kwa kuja, councillors, viongozi wote, senior principal magistrate na commanders wote ambao wako hapa. Arĩa maranegena harĩa thutha no mainũke. Na arĩa mũndũ wa mĩtungo, wĩ sawa? Ũcio mwanake eciria atĩa? Aya gĩũke. Nĩoke haha.